Школа актыўнага грамадзяніна. У сярэдняй школе нумар 28 Віцебска прайшло ўрачыстае мерапрыемства «Шах», на якім узнагародзілі лепшых юных міратворцаў і прынялі ў свае рады новых хлопчыкаў і дзяўчынак. Школа міру дзейнічае ўжо год. За гэты час рэалізавана шмат цікавых і значных праектаў. Так супала, што дзень нараджэння школы міру на базе 28 школы адзначаецца ў адзін дзень з 75-годдзем Арганізацыі Аб'яднаных Нацый 24 кастрычніка. Юныя міратворцы павіншавалі арганізацыю і адправілі ліст, у якім распавялі пра сябе і прапанавалі супрацоўніцтва. По инициативе наших учащихся решили поздравить Организацию Объединенных Наций с их днем рождения и отправили письмо с поздравлением, а также со своим гуманитарным проектом, который был разработан нашими педагогами совместно с учащимися. Этот проект направлен и был разработан в целях устойчивого развития и связан с музеем блокадников, который работает на базе нашего учреждения образования. Принимала участие во многих акциях. Например, «Зеленая школа» на поддержание природы направлена эта акция. Также мы поддерживаем пенсионеров, ветеранов, помогаем нашим четвероногим друзьям, собираем для них какие-то вещи в приюты, помогаем детям в детдомах и пытаемся заниматься активной деятельностью. Для меня это личный опыт. Мне кажется, я стал более ответственным, как-то более гуманным, нежели раньше. То есть это, безусловно, очень ценный опыт для меня и для всех участников. Усяго ў Віцебскай вобласці налічваецца 6 школ міру, 2 з якіх у Віцебску. Яшчэ 5 школ рэгіёна прэтэндуюць на гэтае высокае.